Ato ang tilawanin kuan be. Steak sandwich. Unsa goy lami aning steak sandwich basin lami pa nang bahog-bahog ani ba. Unang paak sa steak sandwich. Sa lami ani. Lami man pod. Tamis-tamis nga. Aslom-aslom. Mas lami pa dyan og imhalin parisan og chips. Wow! Good morning, good morning. Hi guys. Maadjong buntag kaninjong tanan. Karon di ay padong mi adto sa kuan sa Subway. Kadto nga Subway guys, kuan to siya 24 hours open to siya. Kuan na dire, sana mo rasa ron. Alas 4 na sa kaadlawon, wa pa mitog. Ganiha padong naon ta mi matog ganiha ja. Saon man nga gutom man may, kutoy tonti dyan. Bisag unsaon og pailin-ilin di makatog kay gutom. Mo to nga nag-decide mi nga kuan mo dong dito sa Subway para mo palit og snacks. Kauban din ho karon guys. Awang pinaka gwapa nga kuan partner dire si Madam Jeramin Santos. Paghay pag diha ay non sound. Ina kumusta mong tanan? Ha? Okay guys, mo to. Unsan taod ipakita no ninyo tong lugar. Okay guys, bye-bye. Ayua ang pagkiay-kiay, kauban ang mas pate mix DJs. Mo to guys, naana ta diri sa kuan, naana ta diri sa Subway. Taod-taod
Musud ta didto. Pero ang partner tuwa na dito sa sulod. Ako, unsa ra kong taud-taud musud adto kay awang ipakita ninyo ng kuan kining palibot diri ba? Palibot ani nga lugar. Kinahiluman kaadyo guys, jamoy laing tawo, kamera kay kaadlawon naman ari. Alas 4 na sa kaadlawon. Mo to. Musod ko adto unjang taud-taud para mo-order. Ja, pakita no ninyo guys kung unsa ang gi-order. Okay? Brother, you are from where? From India. No, I'm from Bangladesh. Okay. So long time working here? Yeah, 7 7 years. years. Okay, mashallah. Very good. Now February, right? Yeah, today is February. Start. Only in Subway, huh? So 8 years in Subway working? Yes. Oh my God, that's very long years, brother. So it means like you like to work here, definitely, because you've been 8 years working here now. Yes, of course. Okay. So guys, kini si Jamo ni mga sahog. Wow! Na ay manok, How many? na ay na ay beef, This one, na ay turkey, and only cheese. na apoy bacon, Only two. This one, na ay klasik-klasing cheese, o mga Salad, gulay. Yes, salad. Aring kilid, guys, na apoy kuan, cookies. Wow! So nasa peanut butter, whipped chip, macadamia nut cookies, Huh? oatmeal, Yeah. For him, put this one. double chocolate chip. For him with Ja, tomato. sakto ka jo kay buntag na Only for this one. parisa na tog Yeah. kape For o di ka tsaa, him. And this. cha. Yeah. Swerte ka jo mi guys kay way laing tao, kami rang tulo diri. O napoy mga kuan diri soft drinks. And my onion. No, my. Freeze. Onion. O napoy kuan kanang dispense na soft drinks. Dahil mga kuan guys chicheria, daghan ka jo. Kasi ganahag mga chicheria dia. Lace. Wow! Kung nakabantay mo sa wang vlog atong niagi guys katong ningkaon ko og kanang kuan umani snacks. Awang gi sulti dito nga katong usa sa umani snacks murag lasa og Lace. So mo ni si Jay kwan. Mo ni Lace. American brand ni siya guys. Sikat ni Kajo bisag asa ang lugar naa ni siya kay one man ni siya international brand. So mo ni mga paninda diri guys. Oh no, this one is better. No problem. Kining Subway guys, sikat ni siya sa kuan mga sandwich. Wow! Klasik-klasing sandwich. Mao ni jang kuan, mao ni mga pangsahog. Unya kung mopalit ka diri, kinahanglan pod nga mamili ka og kuan, pan.
Namili kag buns nga imong kuan para gamiton sa sandwich. Brother, how are you? Good morning. Morning. How are you? I'm fine, thank you. So what kind of sandwich you are making right now? I'll make steak and cheese. All right, okay. Thank you, brother. There will be So, another vlog. mao ni guys. Gahi mo na si Jaguan. Sandwich. Muna ay unang order sa kuan. Awang partner. Masa ganito yung kuan sa mo? Anong ano yan? Anong flavor sa iyo? Pareho lang. Cheese at saka Steak. steak and cheese. Okay, murag lami kadyo paminawon guys, pero unsang taod-taod ato ang tilawan og lami ba jud. So mailhan ato unsa kung unsa ka lami tong kwan steak and cheese sandwich. Oh, napod sila kuan guys oh. Na sila oven. Oven ba? That is oven. Okay. So pakita no ninyo guys. So, mo to guys. Ang amo ang napalit duha ka steak and cheese sandwich. Wow! Og cha og cappuccino. Ja, kuan pod. Chips. Tilawan na to sa ilang yan eh. Lami guys. Lami kadyo. Ato ang tilawan ng kuan be. Steak sandwich. Sa goy lami aning steak sandwich basin lami pa ng bahog-bahog ani ba. Unang paak sa steak sandwich sa lami ani. Lami man pod. Tamis nga. Aslom. Mas lami pa dyan ni og imanin parisan og chips. Wow! Masa to guys? Mga unsa mi. Balik mi dyan taod-taod. So, maura man to guys. Daghan kadyong salamat sa injohang pagtan-aw. Manami og kaon, kaluis Ginoo. Busog na. Wow! Kung wa pa day mo naka-subscribe sa One Channel guys, palihog kog bisita sa YouTube. Ricardo Buholano. Palihog lang kog kusi magamay guys. Palihog kog pindot, palihog kog tuslok sa subscribe button. Pindot ta pod ng kuan guys kanang bell button para ma-notify mo pananglitan og mag-upload kog mga bagong videos. Mao man to guys, daghan kadyong salamat. Amping mo diha. Bye.